CZS cable chung kwa te che bai ule Noel Wanal Ruat Pui kani a chanchin thar langsar zol de ngai thlang Winghan Kolasi Reng ka tlang National Highway a bike le bus in suwa bike chuang ten hliam an tuar Sub headquarters wai me Kolasi thuk homin are langin naktuk inrin ni hian Kolasi tuitlan tui cho en fin tu luiti fai na tho achun zomani don Winghan oi thangpa hall kon puya Mizoram Civil Pensioner Association Kolasip District Chuan Annual Conference sang ni somni pathuman manga SDO Civil kon pui Jimala Siva Gopal Reddy IAS Chuan khwalian ni naman pui Chanchin Kim Changzo kin ngai thlang Winghan Reng Katlang National Highway a bike le bus in suwa bike ka chuang ten hliam an tuar Win Chanulam Khan Kolasip Reng Katlang National Highway a bike silchar kal tu le bus anin suwa bike khal tu deni lian sang puya kumsom hi panga son of machwana venglai east chuan hliam na lutuk lawa tuara anunga phurl rin omi kumsom hi pakwa daughter of henmanga rengte kon chu akhing khang ru atliaka Kolasip damdo in panpui ngalan ni bike chuang the silchar in entir tura kalan ni a Gosen Presbyterian biakin bula an che swala an mani hi an tluphota bas noya in barlut in bike hi a cheviaw ani bus hi capital travel bus ani a aizo lampan namdang khal ani Kolasip sub headquarters YMA chukhomi na relangin Nagtukin rin ni Kian Kolasip tuitlan tui che en fin tu luiti fai na tho chun zomani don tui che en fin tu mangkhong lui nar ten fai na tlanga hian PHE le UDNPA department nen tang tlangin mangkhong lui thian fai turin town branch na tlang pui nei ani ang branch tin atangin members of ni ai tlem lo thok chuak turin ngen an ni a dar soma St John's Higher Secondary School kota in nga khom turani Natlang tur branch te hi diakon venglai vengthar new diakon khwang puilam project veng college veng tumpui mar veng electric venglai east saidan tuicha veng reng te kon new builum gosen veng thingdol mar veng thingdol venglai thingdol chim thingdol vengthar thingdol tlang nuam le sechon branch te an ni Winghan oi thangpa hall khwang kon puya Mizoram Civil Pensioner Association Kolasip District Chuan Annual Conference sang ni somni pathuman manga SDO Civil konpui Jimala Siva Gopal Reddy IAS Chuan khwalian ni inman pui khwalian chuan pensioner de chutan shiat lo nei to an ni a pension an ni to awanga chol zui mai lo turte senior citizen ni to ma se an thiam na le shiat na te khotlang ta na la mang chun zom zirlai te ta na mashwai tu an ni na chumidang ta tangkai ni zel turina fuya Civil Pensioner Association te po an kalzen tura du sakna ahlan he hun ni MCPA Kolasip District President Bilorin Liana chuana kai shwaya kumsang ni somni pahnia tanga somni pathum chunga member boral mi somnga pakhat sun na hun manani baka ro reding khom nain tlaya chhluyan kil ho ngalani MCPA Kolasip District Noya Hiam branch som pathum omin member sang khalni somnga pali mi pa zanga somli pathum le mai chia za sari som pakhatan oma treasury atanga pension la mi zakwa paruk omin bank atanga la za somkwa pakwa an Evangelical Free Church of India General Assembly voi somnga na chu tun thal le som pali tang ni som panga chungin sai pung Kolasip a nei me kani khongpui hon hi Reverend Zoram Siam manunga te Vice Moderator in honna anaya voin anili na atan Assembly ro reling khom nei chhun zomani a Assembly ro reling khom hi Reverend Roming Liana pakhwang te EFCI Moderator in akai shwaya he Assembly hi Mizoram chung le pona tangin palai zaruk vel kalkhomin ro re na sang ber nei hun man ania EFCI kaushan pumpui hi Presbytery som pariat le mission field pali an omme kani he assembly ro reding khom chimtur hian kumdanga lo omzen zen lo Presbytery shang choir pasari line an chim theya EFCI General Assembly voi somngan hi Mizoram chunga voi khatna omna ani ro reding khom hi tun thleng hian zo alani lawa nakti pathian ni hian he assembly ro reding khom hi zo ani ang EFCI
General Assembly voisom nga na imbuat sa ina atan hian Management Committee Chairman upa HD dar thang len hena changa kan thudon danin Assembly atan hian cheng noi som pani sengin roreling khom hi buat sai ani 7-day Adventist Chalai ten kumtina khovel puma an manchin Global Youth Day chu khovel puma Adventist Chalai ten an man rualin Kolasib Branch Adventist Youth Federation tiponan mangdona Kolasib Civil Hospital at hisen an peanga Omega Home by Rabia chanpuina anhlan don baka Joint Fellowship an nei ngal don bokani Global Youth Day hianatum bel chu chalai te hi chechua ka midang te chanpui le mangai na dom ka nga chom don lani ata na mantur ti a thupui nein kumtin in Adventist chalai te hian Global Youth Day hi an mang thin ani Kolasib District Magistrate Pujon LT sang chuan min khan thu chwa siamin African Swine Fever leng mek chu Kolasib District a zia lama pania shiat ani ama ero chu hun than khata he chi hi alre fello nia shiat ani awangin ramdang le state dang atangin vok sarep Kolasib District chunga laklu akhapa ASF len launa state APEDA ina pompui farm atangin voksa atanga siam lak phal ani thung SOP zom chungin director HNVT department phalna lak masak tur ani infected area puan to na hmuna ASF wanga vokthi thakha chunga omtolo na voktal le sajor phalani Mizoram district chunga African Swine Fever len lo na district inkara vokle voksa lak pol thei ani bok vokdam lo reng talle shal khapani vokthi te chu chinai nen thuk taka phum tur ni in vokthi an omin AHNVT thoklu te na report turani he thupe khian chho ani atanga ni somruk chunga huwa manga danbo chianom chuan section IPC section za somriat pariat mangin sheman ni Special Judge Prevention of Corruption Dr. HTC larin chana chuan Sir Chief Excise Office Eruna Thubuaya Ahunlaya Superintendent Rongura son of Darkwaya late Luangmol Aizole Suak Ngura son of Sangliana PNE Veng Sir Chief Assistant Account Officer Treasury Office Sir Chief Tethiam Lawachantira March ni somni Pathuma Ashem na Apuangang Sir Chief Excise Officer hiang kumsang ni som pakhata janga sang ni som pasari khan salary bill Zaparuka staff te hlo ngai renga siam thausi in grant tala an lozia beltir china diglo taka bil an siam zongzong hi vaibel chekhat noi somriat pakhat singa sangriat zariat somsari pakhat ni in office a cheng noi riat singkhat zanga le paruk manani adang zong chu apel he ni angai ani evidence atanga landan chuan rongura poisa iru khi cheng vaibel chekhat noi somsari pathum singli sangria chathum somruk panga ani heng salary bill zongsung hi songura assistant account officer hian olsam takin alo pomsaka record atanga landan chuan swangura account a hian cheng singli sangkhat transfer sak ani bill siam to cashier sainguri chen kwal hian rongura ti ni in soya ai na poisa lut ve thoma se rongura hian office mamo na man tur pe a in soi sia wangin evidence om lawanga in sarkar witness a chantirin a chwa zalen ta ani sainguri thu soi hi witness dang pani po in an soi ve bok he sumching pen chungchang hi CAG lam audit atanga mu chhuani excise department lam po in inquiry te la in an law finfia to bok ani Custom Division Aizola Assistant Deputy Commissioner chuan Police in Dan lawa ramdang atanga laklu kuvara an mana custom nena an hlanin Shillonga custom hun pui thupek angin ma an la thin ti asoi Custom Division ho tu nena atanga thu don danin custom hian kuvara dan atan sairang le phunchunga kudaman lua kuvara atam tham to awangin dan tura boy thak tham hle ni in asoi kuvara phun lir thei te po man tel ngal zelani kovara man hi kg a cheng sang khat hi sa pa chu ta ni cheng noi somnga le ai tama phur tu lir thei man telin cheng noi somnga man ai tlem phur tu ero chu man tel ani lo kovara nei tu te chu an phur za da zerin poisa choi tiran ni an choi tur za chu Shillong custom hun pui atangin bituk ani chin
cheng noi songa man ai tam kovara phur tu chu thu buai siam sakin courtin an chung thuang ai tua thina li thei khal tu zinga kovara nei tu tlema zong an oma atam zok chu mi chhor an ni hloma police in an man kovara nei tu chu mi zo deuh fek an ni kovara phur na lir thei chu lir thei man hlut zong atanga chuta za som ni panga a khul tir thin an ni a lir thei nei tu ten thlani khat nuwa an khul chhuak thin ni a thudon ani custom division ho tu da chuan kovara man atam awang le tiral zungzung thei ani lo awangin a boy thak hle ti an soya kan hmun puilamin kudam lo na turmin pechadu si lo nen a boy thak du khop mai ti in an soi mun puilamin tiral dan tura thuthluk na an siam thin ti soin custom ho tu da chuan kovara tiral ani donin labor man le JCB man te angaya a boy thak hle ni in an soya kovara chu boy pui tham tak zat ani thu an soi khati zong ka tun chuwa chanchin thar kan ngai thak thei ni e